Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel. And I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything. Oke guys, kali ini aku ingin jalan-jalan bareng family ya, and best friend anak-anak lah ya gitu ya. Oke, kali ini aku jalannya pakai mobil bos ini ya. Oke, untuk nyenengin anak-anak, dan terima kasih buat bosku yang baik hati. Semoga selalu dimudahkan rezeki dan semoga keberkahan selalu menyertai keluarga bosku. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang pengen ikut jalan-jalan bareng kami, let's go. Oke, ini ada siapa? Mika, apa bye dulu Mika? Bye. Ini siapa? Khaira, apa bye dulu? Syafia, bye bye. Itu ada mama aku, dan ada satu lagi sembunyi deh. Oke guys, sekarang kita berangkat. Let's go. Ada nggak ya? You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Adik makan apa? Mana aku ya adik? Ada habis? Mika makan apa? Iya, makan-makan snack lah kita ya. Ada habis snack. Oke. Dalam labu kan cukup. Ini dapat ini. Wow, kayak ikan Kak tuh. Tuh, mana lihat lewat tuh. Tengok madung tuh. Coba aja. Yo, I think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell daily. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. guys. Just focus on yourself Cek first. guys ya. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Ini apa? Kenapa? Kalau mau
focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. Guys, setelah bersusah payah di jalan ya, akhirnya kita sampai juga ya. Dan akhirnya tujuan kita kali ini ke Pantai Lhok Nga. Aku perdana kali sampai ke sini ya. Nah, nih udah keluar semua orang nih ya. Ini panas kali ini. Oke, dan sebentar lagi kita lihat keindahan pantai di sini. Oke guys. Oh ya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa kalian subscribe channel ini ya. Like, komen, dan share apabila menurut kalian video ini bermanfaat dan menghibur teman-teman. Oke? Jangan lupa tekan tombol notifikasinya supaya teman-teman dapat video terbaru dari aku. Oke guys, let's go. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first.
Adik. Sofia. Hey. Jalan di sana. Ada kerang. Ada pengen mandi. Air tuh, lari 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 lari. Apa tuh sayang? Adik. Hihi. Oh, sini sini sini. Jangan terlalu ke sana, sini lagi. Oke guys, jadi Syafia baru pertama kali dia pergi ke laut. Sayang, Syafia. Sini nih sama ayah nih. Mau kemana adek? Sayang, cebung. Apa tuh nih? Apa tuh? Lah? Mau mandi adik sayang. Iya. Oh, dari. Ayah, Ya sayang. ayah, Raffi pengen main. Pengen mandi. Tadi nggak bawa apa-apa, tadi nggak ada yang mandi. Raffi pengen kali mandi. Hah? Pengen kali mandi. Tapi nggak bisa mandi kayak mana? Nggak ada bawa pakaian. Tadi nggak ada rencana mandi. Ini sampai sini kakaknya lagi udah minta mandi. Dadah mama, dadah mama. Ya. Dadah mama nih, sini ya. Ih, siapa? Syafia tuh suka banget sama teman-teman ya. Syafia ada anak seumuran dia, suka dia rasa yang mau main. Iya, airnya udah mau ke sini. Iya. Sayang? Ayam. Ayam mana ayam? Mana? Airnya. Kamu pergi ke sini ya. Ayam. Iya. Adik. Mana kita sayang? Abang. Iya, mana abang? Iya.
boleh. Nomor dah. 1, 2, 3. Okey. Naik ke bawah belah piar awak. Kasih lihat ke sini lah minumnya. Kelapa muda. Siapa? Permen. Jangan. Jangan buat Kalika. Stop. Kami mau makan. Play. Oke guys, karena aku pakai baju merah dan aku minumannya merah juga. Hari ini serba merah ya, air merah, baju merah, dan satu lagi rokok aku juga merah guys. Ya sayang. Oh iya. Oke guys, berarti hari ini ekstra merah juga ya, dan rokokku merah juga. Ini 15 abang. Oh ya, buat teman-teman semuanya, ini kan udah mau dekat puasa kan. Jadi aku mengucapkan buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di sini, selamat menyambut bulan suci Ramadan. Semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku, semoga menghibur dan sampai jumpa di next video ya. Dadah.